Newega mutegeri wa Wero TV nontu wako na kanya kurumira ntito cietu thaa mugwanja inkugwate ugeni nyumbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiriria ni ati mbeu mbithi kumantere mwanya nthini ino ya Kenya nimeumiretie kiri maandamano mathiri kuregana na finance bill ya mwaka uyu wa 2024 ni kiri maandamano mama maria marabangiritwe kuruthika muthenya wa omonde ore abunge namo makuregerwa kuringira finance bill ino kura itaria kathatu na ria musho makirithagiria maugaruruku maria maruthe kiri finance bill ino. Katwethere tukiona abukuri Rais William Ruto na shemanite na atongoria kumamboa nikenda kwariria muntu megie utumiri bwanda wa ciambo gitantere cia Mombasa ne baria mariritie muntu makimera kia mira na nkinyagia muguka nikenda gutikethirwa kwina unthu gatagatiga atongoria ama Meru na atongoria ma Mombasa. Sisi kama viongozi ambao tumekuja kuwakilisha wengine ni kuwa tunasema hatutaki mgoka ndani ya pwani. Na sikuwa hatutaki tu, hatutaki kwa sababu uko na madhara. Kuna madhara ambayo yamejionesha waziwazi, si hali ya kuficha. Na kama paka mtoto mdogo anajua madhara ya mgoka, hii ni kumaanisha Kenya nzima inajua. Na madhara zaidi, wale wenzetu ambao pia wanakuza mgoka, tena wanarudi na wanaongeza vitu zingine, madawa mengine katika huo mgoka. Wamefanya kama mbe coast ni dumping site ya madawa yote. Wanaleta mgoka wenye tayari ni mbaya, alafu unapulizwa madawa ambayo yanazidisha kuharibu afya ya yule mwenye ana consume. Since the respective coastal counties issued executive orders prohibiting the entry, transportation, distribution, sale and use of mogoka and its products within respective counties, the Muguka ban has occupied the national conversation space, and for a good reason. The ban on Muguka in Jumuiya counties of Pwani has ignited a national public debate and a pronouncement by the executive, judiciary, and the entire, and if not the entire, but majority of the 47 counties as a matter of extraordinary public interest. Many have pronounced themselves and shared varied opinions on the subject: doctors, politicians, parents, religious leaders. The ban on Muguka by 3 counties in the coastal region sparked outrage in the producing counties of Meru and Embu. The producing counties' outrage was due to the financial losses that will be incurred by the Muguka producers. Were our actions as consumer counties justified? Yes. They are, because various researchers conducted showed that the impact on adolescent, youth, and adults threatens their very existence and productivity in society. We agree, whether it is heroin, whether it is cocaine, whether it is all the other substances that have a problem, that lead to addiction, that lead to citizens being less than the human beings they are supposed to be. We're all united as a people, as a country, across religions, across communities, across counties, that we must stand up to drug and substance abuse and deal with it. All we should not do is to do something that makes this thing into an illegal business. We are better off when it is on the surface, we can control. If the problem is price and all the other problems it has, how do we
you know, the council have recommended, I think, 3 or so people to go into the pricing committee of Mira and other things. How do we find a legal way of managing this to the best interest of the people in the coast and the people in Meru and Embu? If we can strike that balance, and leaders, you are the leaders of Kenya, you know, and together with me, I am sure we can find a way forward. Aciari kuma Nteresia Egembe ni maore itue matige kubithanagia indiria ciana ciao ciabitia kana nkinyagia gukabira ciana ino indi methagirwe makigweta mabitia na ciana ino kethirwa igitarwa na gucokanirwa mitugo nkuruki ni mabetwe mukana umunene untwa kwithirwa mena mutugo wa kugwatana na antu arume maremethirite magikira ciana inini anda cia tene na gukanwa banene na kwira mutugo uyu urekanwe nau. Umenyeri bwana na gutigira abaye na uturo obwega bwanjagiria omuji ende aciari bakiuru batigane kwithanagia ana abawe gitare abana babitia kana kinya aciari bamwe kwanjiria kwendagia ana bao barekire antu arume nikenda gutigira ana baba uturo obwega nonto kinya gwethire gukonekana Nterino Egembe kithomo gikithukanga na kinya ana bare gwikirwa anda kuonekanite ati bamwe ba aciari ibakwithirwa baina njara untoni bobo bimwe kwinya bakwiya tukwatukenigelezia aciari kambwinya aciari na ndina mpango yuwa kwenda kuidentify mwankamenya aciari bana baba mwana ntu aciari bongo balemeti kwatilana mwanka mwana atura kuno mwana na nethe lakini kwatukana utura taunie na muciari atumba kuthiatira katwinya bamwe muno bakuria baithite twana muno we ukatwika we muthakana kuya nontu muthakana kuya kurumia gantu mwana akithoma ethona kuthoma muthaka ke ya garumia ina mwana kintu kwatuika woka ukatura ina thakana nuko na mwana na kuthoma kwatuika woka ikwa nontu nukureta kasukali aka 20 na kuna 5 ekuthekasia lakini na kuthukiria mwana oro ku atenda kuthoma nontu none wo witikira mantu maisa yara ina kwenda kwatuika wo ukuitikiria bura na muthaka akaethwa aniro nontu na menyene na etirate na riria wo mwari utebwo kamba utethia no tumba kuria na mantu yau nontu bakwithura we inyukwa na iyikire muciari na kuiyika mwana atikathome bagara uta cukuru batu tugacoka na nyuma kutumenyera tugutethia mwana ni community tugutethia na mwana athoma mwana agathoma ni antu bonthe atethacia na momanto ni mege wenyangia na kinya gwamba maturani kuririkana ati aciari bamwe kinya ibakwitha amba baba bakimenyekana ati bakiuga na bao na muthia ni ana baba no bakuya kubathangikia na kwanjiria kubaijira into biao tigira ntura itie na ukaria bakugana bareke kwitha walifu example no tukinya nture no gya kwithira kuruntu burakarika kinya muno kiriana ukona aciari nibo baukira ba support mantu yara yathirire atura mbere na kuo kya kwana nture kanu na coka nyuma sana tankaromba ni kinya community yetu belewe bamere ukaitha mwamba ruyo ni woka iywa tuwe nkoromba burudhirikari na kinya barabare nturene na kinya barana baba twina na bana onto ibantura batutethie tumanyae amba baiko bare no onto amba turiana era na baloi amba batura nturene cietu mwana iyaka itho igo barabare kuo mara na kinya mpuku mukuendelea zaidi kwa tweka utema anto ya tura aka ya karinda wa wariko kwa tukane baba kuangamia anto bantura baba kuangamia ni linda zibarabare yo wao ndo watu kuona wotebu kuwa Kumagebe North. Rais William Ruto nanirite kugaruka kwa mishara kwa mabisha amaborishi gikinyira mweri ututhiite na aritie montu makinenkanira bendera ya Kenya ki mabisha magana mana maria matumitwe gwikira ukaria nthini ya itantubwa ogu Rais wa America Joe Biden nanirite kurika kwa uchore gatagati ga Kenya na nthi USA. In the past, our participation within the National Police Service has been very limited, and we've been support contingents to the military and other brothers and sisters within the security sector. This is the first time that the National Police Service is spearheading an international peace support system endorsed, sanctioned, and supported by the United Nations. I am delighted to join you today at this historic moment as you depart to Haiti as the first Kenyan police contingent
of the Multinational Security Support Mission. This is a significant milestone in our pursuit of sustainable peace and security, which are the foundations of freedom, democracy, and prosperity at home, in our region, and around the world, including in Haiti. As a nation, our commitment to fundamental values knows no borders, and we are called upon to extend the reach of peace as part of our moral, Pan-African, multilateral, and humanitarian obligation as a people and as a nation. This mission is one of the most urgent, important, and historic in the history of global solidarity. It is a mission to affirm the universal values of community of nations and a mission to take a stand for humanity. The people of Haiti were the first to liberate their land from slavery and colonialism, but their freedom was short-lived, as the opportunity to build a strong, free, just, and prosperous nation was undermined by forces intent on sabotaging their process and their progress. As a consequence, Haiti has faced continuous onslaughts by powerful external and internal forces, causing instability and bloodshed, taking thousands of lives, extinguishing countless dreams, and depriving millions of basic social services. This has subjected millions to harrowing poverty, hardship, disease, and disorder. Akiaria rintere cia Kathangashini wandini ya gatunga mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na ugite ntere iria itigitwe nyuma ki uthina mbere riwikethirwa igikenera matunda ma thirikari. Nibaria ugite cukuru, kanitha na cibitari akethirwa akigwatithaniria stima nikenda ciuma mbinduni itwire gwaka gitaga karasha onturia kari makenerete banini. Agere muthenya gwemde mujumba Tharaka Gitonga Murugara kiri urugurio bwa onyagia bwa stima maturani ntere ino cia Kathangashini. Tuko hapa kwa sababu ya stima. Thank you very much, Relek. Hii kazi mnafanya ni ile kazi tuliahidi wa Kenya kama watu wa Kenya kwanza. Mimi nilikuja hapa nikasema nitafutia watu wa Kathangashini stima. Furaha yangu leo ni tuko hapa, stima imefika. Sasa manufaa yote itakuwa kwa watoto wetu wa primary school, wale wazuri sana wako pale. Secondary school hawako nyuma yangu. Hapa kwa chief tumeanza, na hivi karibuni tutakuwa na ACC anakuja hapa division ya Kathangashini. Na pia neighbors wale wako hapa wote utapata stima kulingana na ile inaitwa last mile connectivity maximization. Murugara kiwagishiwa mbunge kike Tharaka ikimwe kia gonto kura gutiganiritwe anene kirunyagia boba stima na kogu kuri na gitumi kinene kuigwa bakirithagirio na metho mari mairi. Tulianza mimi nikiwa mjumbe nilikuta Tharaka ikiwa 9%. Leo tumejaribu na Relek anda wote tulikuwa na bwana Mbuga, sasa tuko na Madam Rose Mkalama na general manager ni Beatrice Chugunda. Tumepeleka mpaka imefika 25-30%. Madam, hiyo ni kidogo sana. Hakuna constituency ya Kenya iko na 30% isipokuwa Tharaka. Ikiwa iko mtaniambia. Kiambu wamefika 100%. Murang'a 100%. Nyeri 100%. Kirinyaga lazima wawe 90%. Tunasema Relek, Kenya Power and Lighting, tafadhali mgeuze nyuso zenu muangalie Tharaka through affirmative action. Tuangalie Tharaka vizuri tupate stima, kwa vile hakuna maendeleo yoyote inaweza kuendelea mahala popote bila stima. Nkoroki Murugara kiuga atikira mwangarira kona anto bake bonde ba ukundwa mwanki uyu. Ya mwisho nitakuwa natetea kuanzia Kathangashini kwenda Usweni
lazima iwekwe maanani kwa haraka sana. Usweni market haina stima, na mimi sijui nafanya kazi gani wakati naona hata Usweni haina stima, hakuna kulala tena. Igorera bakwandamanite na shirika ria REREC baraba kujirite ka magonto guku kuri na ubatu bunene bwa stima. Most of the areas in Tharaka hazina stima, lakini through your MP amekuwa of help to us. Mshikilie kabisa ndio tuendelee kufika huko mahali tunaenda, mahali hakuna stima, so that tukirudi tena kufanya hii ya maximization ni rahisi and it's the easiest. Raende akariba tariritie mauguni baraba thiite kuwata kumania na stima ino. Ntocho kiankatho mono tigwa nto Tharaka kathanga chini nto bakorinto ba stima ono nto ndachiari tutona stima kaire lakini nto munene watu na turirikanie tonto stima itokomoshokeria nkatho mono na itokuga tukamenyera na tukamiwata mbaru agwangi mantu ma primary kwena chukuru chekathanga chini binge mono no tie chukuya ina stima, lakini ndio tukona stima newekero Kenya chukuru chibitare itoshokia nkatho nonto ana beto bakatho mabwega na bakenderea bwega ikendo kithomo gyetu nakyo giukira na mwana mde nonto bwa murandi wa stima urerete toi mweshimwa wetu Gitonga Murugara urathire kuromba nara mbunge tukenera mono turiaga kariba kathanga citu kwa tukenete mono ntu bwa murandi uyu itukuona ugatethia na betu baraba mwe bare mwe kuthoma micie nonto tugekiro micie na ana bakathoma acio ugatethia cukuru ugatethia kanisa ugatethia community na inkuona ekuru betu bagakara bwega nonto baraba inge bakarugura saruni bange barugura inyosi kaindo ekuru baringwa bathia saruni babethio ntundu akathongama muthaka mona mukuru amona akegwa kumwenda nonto kiongo gikarie bwega akariba kathanga cheni ibakenete nonto kwamberia munde biashara chao chikaukira nonto ria mbere bwathia Kenya guchanjirwa thimo ukero utie mwanki nonto generator utikogana, lakini ndio tuye kwena mwanki throughout na kathanga cheni ukegwa yaukira watabura agwa honorable president atwerire aenda kuutha kathanga chini tweke kathanga juu na itogwete itwambirie kuona ni tweke kathanga juu. Enkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Ogwakabithe Yatuke kanya tunogoke banini utikathie nwako ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada ithirwe iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719857754 kana 0799047279. Riongera obici yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga
Police Station first floor obishi namba mugwanja kana obishi ya Nkubu GM Plaza second floor obishi namba 3 Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiriria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Oringi nkugwate ogeni na riu nitukumurika rugono rwa kiao rwa atana mairi kuma mucio jua kari maria magitekanya kuthina mbere na mathomo nontu maumite muci utikwi umba. Ciana ino iria ciakurukite muno kiri kigerio gia KCSE igwatite grade ya B riu ithiurunkaga tauni kwendia kaua na into cingi ni kenda kuona gintu gia gwikira anda. Umwe wa uria waria kuthungira university kuthomera ondagitari na aremeretwe kuthina mbere nontu uria wa mugwatagira na agire binya ya kuthina mbere kumugwatira na riu mariromba mwingi kwithira makimegwira kiao ni kenda momba kumaringa njoki na mabota kubingia iroto ciao. Muthuri Muriuki ena rugono ruru. Kana boega muchiario kwangita primary kire ombere kwendi gitanda kenda mbumbo join nursery ndathoma athino unkinga wa skuru tukira rairau Rurunandi ndirugono rwa Zaki Mugambi na Isaac Mwenda ndakaire baciumiriti na kweja na rugono rwao ura bathomete athina ona kinya kitha form 4 ibagwatire ngirindi ndega ebi tangangana unyani ndakurukire tware grade 1 actually nawe ndapata binya uni na biye underire murungu bwa kanunto imbize biye
ntagwite kivyangu nonto bwa bidire ndekirite na challenges iria ndare acio India mabubu tukiambia na Isaac Mwenda uraumbite kuona munyaka na atonya cukuru ya college kuthomera mantu jegi undagitari nyuma ya guchangithia mbeca kiria chore akindi mbeca jitingane urana ndi akona kithomo gwe kiaringaiga nonto athomete semester mwaki ngicho ndi akingwa ni kuringana fiene na ereneo. Okay, ndajoinire skuru last year September ndomete thai semester ijiri intigerie balance semester irathira na semester na gitumi nte skuru thai ikuthirwa ndi na balance iri iguru 80,000 ndi naja anja na ndi nukona juice nkwendia kenda at least mumba kona kodhra nka ntikara aido na runandi rukono rwa Zaki Mugambi runathina nkuruki nothukinya nyuma kuthathirite form 4 atiromba kuthakana certificate yewe nondu bambeche nyingi iratigirike secondary high school ndi uthiria nonto kwanzia form 3 kuthiria ou ndathiriria thina ndatigirwa irando ria 60,000 na 60,000 iu kuma na aru etatongo nyankageria ndikugeria kwita guteka ketho kwibyo mpewa kirando kiu gimpingite into bibingi sana nticho kinya certificate nyangeta nande campus ate antina certificate iu kio kona rimo nyankaruzo ngauka ambe ndie tu jinje kwa michonto kombagishe at least tukona gintu kiorarira shushu nontu nya shushu wengo utibie nabyo thai atine nyegwita na arakinyire miaka ewe kukara au nthi michonto kwithira yunia gutegemea nandi kizonthe ibatu tukuchigaramia kira tukaria anababo bairi pena kirotega gutana mena kithomo kiao ende batega mbere barona mundu nontu arabari nandi nikao bakwendia nikena bona mbecha chontuku ntuku ndeba komba kure no jura bokaranwe so ndio pata B ona thai nandi ndi na ome baswaga kwendia jinja mbendagia ndoke harukiri getankae wangugi nkaendia jinja mucho ntuku jwetikara jwe ntuku ethira kaewa magana zairi ngeta tuka choimbi tukaria o eta skuru akengwa na ndeza tukarawe au kwa shushu no turugaira no we aturugaira no we aturera biria twapata kethwa tuwasota na arua mucho ntuku tuketa magana zau zairi tukaungania tukona imbi twararira mbimbi ndi naja anja na ndi nukona juice nkwendia kenda at least mumba kona kodhra nka ntikara aido na kodhra kona no nyambe cha shopping kidogo mbeterete ora gugeta kenda mbomba kuthiria skuru boy irombara unande ni kirendio gabonthe barabaka iwa kajukao pombe kubatetheria ikenda bomba kwita na mbera kithomo kiao mbe na wetike batetheka bakomba gutethia bangi na ntina tuntegemete ndi na imani kwe antu bakaigwa rugono ruru akwa na bakaigwa kiao na bakeja bantetheria koromba tunkona mtogo ntethia ntonye campus nkagwirwa sana nontu nandi kiroto giakwa mbenda ikwa architectural engineering na kwa engineering becha ira chigwitikanwa na au nikyo ntina hopes andi kyo nkwenda kuromba ntu baindi boboega bomba kuigwa kiao beje bashughulikire situation yekwa mbumbe kuthoma na ndirie boe undi na wile gwitira guntu na uria ngwata njara ntethi gwita ingwitikia mwathani antethi na ngatethia bangi Muthuri Muriuki Uru TV mutirijwa kangangi Noyaga nonto kanya kurumira nteto cietu withiro wina muthenya umwe gambita kwa Christine Wanjeru.